Any Ebenezer don't go to my from Ben Maestro, Major Sonabi Piano, and so at me I kama, El Honum quickly young ransom, na update, who do a free amount for Crusoe, and in Africa continent, Ebano, Yem Fan Tuja, William say, I just occupy Africa, I just a net and a Confederations Capano, 18 years started, and then it's not copying Sunday, dear, and Yadia Saja, and so our person, my day one, no, say na festus, no ACT, and there's only 4 o'clock PM, Ukopim El Egypt, Pyramids, Ebo TP Mazembe, and side game, no. Mensu etimi apaso eno achi CR Belouizdad 7 o'clock PM anwumre adeso mo Ebo club and the young Africans eno game back eno so betimi atodwa Algeria man nyame admo chena matches ahodu ebaso no yebenya Simba Football Club mo tena Tanzania no match Asec Mimosa eno achi yebenya Pedro Atletico Luanda so mo tena Angola no match Al Ahly Omdurman yebenya club and the ES Setif so mo enso tena omo and the Tunisia no match club and the enso the Sport de Tunis eno games ahodu eno enso betimi abaso edi honsem no eba nano pay club and the enso the Al Ahly ebetimi abo Mediama Sporting Club na club and the enso the Raja Athletic Club enso etimi abo club and the Galaxy FC of South Africa ho eno mu from Mobano matimi edi abo ani game back ebetwa to no eno betimi abaso nyame adma Monday Mamaloni Sounders etimi abo club and the enso Nduama wo mo from and the edi Cameroon ho esa game no enso ebetimi abaso ni nyina na matches ahodo a ebetimi atodwa CAF Champions League and Confederations Cup Ruma Sompa Sports enso etimi aba yemfan tuja se ne ukopiem elsewhere update ahodo a ebana club and the Raja Club Athletic the urban say na FIFA timi apandi omo ni nyina ne so mutimi say Branty and the Jibril Sali edini free Azam FC yesisi katua na nkoye ama Azam atimi atabiri asem no edi kopiem FIFA ene the eba ene say Branty ade din enso edi Jibril Sali no empanyifo nya de Taboabo Club and the Raja Club say ne ebeya wo mu nkotua sika na ankoba ne saa dia the next 3 weeks no se sika na ntimi an go through a wo mu behwe na chese ne the next 3 years enya de so mbemo mo kwan no matimi ato new player bia eno update ebe edi no enso etimi atudwa na ade so kopiem CR Belouizdad omu game no etimi abaso na de tienie ade se no omu last training session etimi baso wo me din enso the Algeria nyame aduma na ye hwese sa game no 7 o'clock PM sa game no enso betimi atudwa ade se no betimi ahye omu traditional colors no red and white no and no betimi ahye na che so matimi enso de abo adwuma eno update fro eba ye de ho nsem no enso etimi aba na club and the Al Ahly Omdurman 2023-2024 the urban so matimi unveil a new jersey na omu jersey na no adin ye pa blue and white na white no said ye nuanom muslimi fo omu symbols ne tie no eno bi eno matimi e design jersey na wutim sampa ano enso adin ye pa ene omu di ram na che so matimi e akwa kopiem Confederations Cup num no matimi e akwa kopo ejuma na bibia no enso atimi aye kama Zemram Africa na still na yem fa update ni bimra wunim say ya Adea Mediama Sporting Club me no kaso touch it down Egypt eno omu first training session enso atimi consulting sampa enhihye no guakwam na panyimpa ne didi Moses amapa ka di nkomo wo so omu nyeso omu kwa akɔhwɛ Cairo anase Egypt ne omu kwa akɔpɛ adwuma na bibia enso atimi aye kama eno nkomo kakra panyimpa ne didi Moses amapa ka watimi area atudwa me no ka say Dreams FC wo mo enso atimi bomodin omu first training na bibia enso adijam edi mo omu ya ne din edi Tunisia mu ne nyina no update ahodo a eba nyame ya admo mo so ekina wo mo game no betimi abaso eno update a eba edi ho nsɛm no enso etimi atudwa na after the training no and who some supporters no any input 18 body no wo matimi atwachi achese mpaebo pa and wo matimi edi achese so mohwe se nyame ya atuma otena bibia enso betimi akonkan edi ama club and team enso di Dreams FC a yere ho nsem no airport na no pay yentinsim e wo my Ghana na yemfa ye diemra na onim so kopima ya this a Bet Power Premier League no weekend etimi abaso wachina Lagos City's ebo club ya Kumasi Asante Kotoko sa game no betimi abaso e wo soga kope enu achi ukopiem ya Adea on Sunday matches ahodo ebebaso no yebenya Nations FC obo Carrera United enu ebekoso e wo Dr. Kwame Che Complex Natchez Accra House of Folk wo mo abo Brekum Chelsea yebenya FC Samatex 1996 wo mo ebo Real Tamale United nso Acheman FC ebebo Heart of Lions Natchez Adriana Stars e wo se Adea Akye Park no wo mo betimi abo Accra Lions Bechem United ebo Gold Stars not just a Dreams FC and so etimi abotano bofakwa enu ati Mediama Sporting Club game no Adea etimi postpone tie nemo mamo bombe etimi abo club and team and so the Great Olympics enu ati Dreams FC sino bofakwa game no Adea sa games ni nyina no wo matimi postpone sa game ni nyina no say Mediama and Dreams e kwa kobo Africa enu timpanifo etimi postpone sa games na enu enso ye update eba yere ho nsem no etimi atudwa na no pay na okopiem club and team
enso dia crowds foka wunim se nyame aduma weekend yi wo mo ekwa kopimo brekum Chelsea na brekum Chelsea wo mo panyimpa ba kwa di nkomo panyimpa le di Obin Isaac communications team member wori atudwa wo se wo mo so mo ba crowds foka wo nya 3 maximum points na mo pe na mo so mantimi anya so a wo mo ni bibia ke san so mo one of the big clubs wo Ghana hanum sei na ekwa akobo enti akoba so mo nya draw so a wo mo ebetimi age atum na bibia na timi aye kama ne nkomo a panyimpa le di edi Obin Isaac wo enso ri atudwa na in the house of folk wo mo current interim manager panyimpa ne din ensori Tijani wunim se no mbeka cho se panyimpa no wo sise nyame ye na dom na se ne ha so panyimfo enya gidie onum ne de som no na se adwuma no etimi emana wo be ye adwuma no in a professional manner etimi edi ama house of folk na che se ne house of folk supporters ani o mabum no anije asen aba na no ena panyimpa ne wade atudwa wo so no obobo a enya abofe ena ope na nyinyina no se ene at the end of the day no ne nsa betimi aka the 3 maximum points na watimi adi akofie eno ene hia no eno nti o ma mo ka so ball no kra nyefe ball no kra na ye bibia ho no wo so no nya abofe na oba no oba bebo nemum kwan obefa so a 3 maximum points games ni nkona wie ye no na watimi asesa ni nyina no eno ene hia no maka chro se ne eyade so kopem mota no bofa kwa womatimi apama mu head coach panyimpa de tin edi coach Frimpong Manso eni ne assistant ade din edi Isaac Kofisafo yetimi awo mu nyina nkonso officially club ade did turn over kwa nso iri pepre womanya edi omo official statement about bontin de chesampa by mutual consent no womatimi abomode apart ways with these two technical members enya de se ne omo kan club ade tin enso edi club and team at the time of a team no enso ehu biem mame fantu jaso kopima former Krobia Kumasi Asante Kotoko Abdul Samed upon panyimpa no boy adwuma yepa na ne okopiem United States of America the urban se panyimpa did Abdul Samed when you graduate from US Army and a former Krobia Kumasi Asante Kotoko omu player no ene oye army anaso ye sojani e United States of America ene the urban no nti utim se panyimpa de tin e de samado pon panyinu me no kasa de oye military ni wo man di enso the United States wo kwa kopo adwuma na chese eno man di the United States of America wo mu military system no atimi agira na so ni nyina no update ahodo e ba na no pa ya yere ho nsem no tudwa na panyimpa ne di Brightman Isaac Kamoko aka Bukum Banku yesi be ma be ye bi ne mo am ye ni nyina update eba ne se panyimpa no wasi watimi enso edi enene boxing career no aba na wieye otimi bomodin ekun tokwado makomako 30 ena Bukum Banku timi kun ye owini 29 ena olusu baako wotim sampa modem no na kejua ye panti Brahma Kamoko Bukum Banku je eba ne se panyimpa no enso atimi retire edi afra association boxing ma eno enso kakra eba yere ho nsem no tuja nano pay on this note yere afisem no AC nano pay ni Grace Girls Medical Supplies wo mo ebo adwuma ye pa Grace Girls Medical Supplies omugusu ebo adwuma bomodina ko na yamwa na chese ne no medical appliances and medical equipments no wonsa entimi enkabi enso ehonum tia no pe ko Grace Girls Medical Supplies na yetimi aboa na apomdin ho akade ni nyina no wo so wetimi akwagibi na bibia timi aye kama ene makatro your first aid box ahodro plasters cotton wood surgical masks enwachi your stethoscope no wonsa betumi akabi blood pressure monitor no yebeboa na wonsa timi akabi eye chart ahodro ni nyina no onsa akabi Grace Girls Medical Supplies na wetimi abomodin wo dia kwa hwe wapom JSM no na bibia timi aye kama Nkoranza Road Yenesta International School na de dia ni hwe wo hwe ye cha kwan honum eno achi wo be free director na Kofi 0200705528 0200705528 o ba modern na chese watimi afresh ahomatrofo no ye bebo na chese watimi anya apobdin ho akade ni nyina bi na bibia no enso atimi aye kama edi ama anopa Joycam roofing system wo mugusu ebo adwuma edan no wasi awie na mo makasa obebo so a Joycam roofing system era obo modena chese odi akwakotan mo na yetimi abo na bibia no enso atimi aye kama edi ama o eno ntia no pe bo modena ni Joycam roofing system mpanyimfo eni sawoso enchance ni o different types bebre say IBR IBT SSR self lock ni nyina no wonsa etimi aka bi circular any shingles no wonsa eka bi Joycam roofing system na yetimi abo na bibia no enso atimi akonkan fiewura meye modena no so ye no watimi agisika twitwiridie enso de agubotom techiman wuri wani echim elbro no efro hanso brigade ubenwu ye cha kwan okumas kwan kwantempon no so eno achi sunwane wuri wani echim polytechnic road ye be golf filling station no woni ye nin sawoso 020540 125819 0540 125819 o den ye din sawoso na ya boda bibia no enso atimi aye kama nano pa ye na homre ba ye ram e wa manfo kroso nsemu na ye timi de update ahodo enso atimi edi aba. Are you ready? Wrestling fans,
Are you ready? Let's get ready to rumble! Are you ready? Wrestling fans, are you ready? 90.7 FM. Right here, run the latest. I hope you are from Manfo Crossway about Nano Pano. Jemfa Hunsem and Tuja, Unim Senoko Pima, top 3 European leagues, no. I just say Mumiansa games, I hope draw, and so bet me out Tuja. Elsewhere with the German Bundesliga, Yebena FC Cologne, so about Bayern Munich, 7:30, and a side game no 80 Basu, Paris Saint Germain, Ebo AS Monaco, Air Park the Princess, side game bet me out Tuja, 8 o'clock p.m. Nina matches, I hope draw, 80 Tuja, me update, no, Urban Nano, Payan Ram, not as a tidbit, I hope draw, a free leagues, I hope draw, Urban, Jemfa Hunsem. And Tuja. Now, Mammy Fonko PM elsewhere. Argentina or Ahinkro, and Buenos Aires. Now, latest at Epa, and it's a Panimpani, did Lionel Scaloni, Panina Timia Quaco Dinkomo. Now, Lionel Scaloni was it Ansha Enche, we bet him at the Sumnesi, our club and the Dean, and also Many Dean, Eri Argentina national team, no, we bet him the Sumnesi. Now, Panimpani, Sama Oka, and it's a Argentina national team, no, was one here a different coach. So, bet me up, not just waiting about the Fedjumano, Nabi Pia and sweating me Ayakama, and no Ayan Koma Panimpano. And so etimi area tuja and it was so betimi ase Argentina Football Federation no matimi adi nkomo after the conversation and obetimi take a decision so this one nisi and I say on team fancy and I nkoma panyimpa din edi Lionel Scaloni wore air tuja area hunsem no and so etimi apa na the Don Carlo Ancelotti adi nkomo Ancelotti see em fan tuja nyame adma January enya de Madrid betimi akwakoto player pia na ye ne ebisan se panyini die ntina monto players sanse na Vinicius Junior Eduardo Camavinga wo mo nyina timi aprepra wo se em fan tuja wo se Madrid one of the clubs womo enye January and almost 20 omu team and until nay no be train na summer 2024 strengthen bia ho matimi aye na bibia tima e kama e de Madrid bobo ko na ne nkoma the Don Carlo Ancelotti wone papa ndidi Fiorentino Perez womo eri ba bonti ade ho nsem no enso etimi atutwa na branch and ndidi Bruno Fernandes ye ko bisa boy ne say na okra against Newcastle wotimi di unanchem outside foot no eto pass bi ma etimi result into goal wo ye e ba no say na wotimi hunu sa de ne ye Abranti and Didi Bruno CM Fantuja was one of Panimpani team and Ricardo Quaresman and the Timmy Chen Sadi no so no and Chen Ocean free and into generation was Sompa 90.7 FM on Facebook Ubo Sampa Bruno Fernandes was an outer foot no would ye trouble out him Sampa and no Edinye pa etimi Boma and you against game etimi Baso against Nottingham Forest no one and so etimi go was a Panimpani Didi Ricardo Quaresman Massa Kwa not talent no or will be Papa Nelson Yadison football career and Massa any Jenny indiscipline and Yadison Ricardo Quaresman wotimi ya the best out of team but no the air tuja say ne panyimpa nchen no enso etimi su asade no etimi ade free Jean-Rome wa Chelsea na update am say carry free Chelsea and say no kopem Chelsea Football Club wo ma branch and did Wesley Fofana but no back to action you see Wesley Fofana started training who join show na was Sompa 90.7 Sompa TV on YouTube ubo sam papa nyimpa did Mauricio Pochettino wetimi ya Wesley Fofana o man welcome ni nyina ne update who do free Chelsea wo mo camp epa na Chelsea supporters muntia weye yase mu amusu se ne papa ne didi Robert Sanchez masa made mo wala ni beka sa ba viere enya nti Chelsea be ya enka January o munkoto goalkeeper no panyimpa ne din enso de Mauricio Pochettino Egbali eni to the ball mu nyina nya ade atum se masa two goalkeepers at Chelsea won prempre ne de enya ade se on betimi akọ no makofa goalkeeper bia enso enya de na ba enu nti Abrante and didi Robert Sanchez eni panyimpa ne din edi Petrovic no wo mo ena etimi atena Chelsea no matimi apo adwuma enu nti goalkeeper de Chelsea supporters no ntuma dream enya de say biba ne no tena enso eka ho yenkopema o Benfica e wo Stadio Daluz na update eba and say Angel Fabian Di Maria panyimpa no nya confirm wo sinyame yaduma 2024 after Copa America no wono enso betimi retire e de Association Football e sanse bema be ye bi nemu mu ameye nyina enu nti nyame yaduma 2024 after Copa America no mudi aduma ne ba na wie ya pe no Abrante and the Angel Di Maria wono enso etimi retire from Association Football na bibia etimi aye kama eno aye nkoma panyimpa no enso tuja now him say in the history of UEFA Champions League
club bi ani asase so wabo more matches echen club on din enso de Arsenal any PSG omuntimi win Champions League ne bi so far club on din Arsenal na kita sa record no wana so na egusu kita 177 matches and wabo in Europa Champions League enya de se wa win trophy ne ba kokra in 206 and omuntimi rua me finals nenso club on din Barcelona edi from nsomni abrante on din edi Ronaldinho womo etimi je trophy no second position abaye PSG ababeto so mieno womo enso etimi abo 137 matches enya de se PSG enso etimi age Champions League trophy ne bi eno ti currently open womo abo Champions League matches dodo not just a trophy no womo ntimi nyi bia de din kan Arsenal de to so mieno PSG eno update epa yere ho nsem tuja na Aaron Wan Bissaka Manchester United womo right back update am second eni so kopiema ene obeya de din edi Dr. Congo womo nya show interest omni boy na start din komo se be ya onye pene na AFCON ebetimi atodwa Abidjan la Côte d'Ivoire no womra no mepo adwuma yesi asat na boy ntimi nka se aya na se dabi wogusu eni mpanyifo edidin komo yesi enchepo no enso betimi de decision etimi apa abonten esanso so de nani to the three lions of England no so a wonya bi mo esanso England national team no womo Trent Alexander-Arnold, Reece James, Sasuna Kali Walker womu nyina ho career trip mo enso until right back on the masa ehwa yema enti boy no Congo na no benya pa na chese wa ba be game no bi enso etimi abo eno update epa de ho nsem no etimi atodwa yenko piem Emirates Sports Stadium na update am second na no pay and say penyimpo ne din Eddie David Ray goalkeeper Edema Arsenal winning so mo fa ne loan Eddie free Brentford Bobo Korum Diameti say ne club and the Arsenal nya crado say January a mo ko na say 27 million euros wo makwa kotua Eddie ama Brentford na say deal no matimi and permanent and so etimi Diama club ni nyina update epa yere ho nsem etimi atodwa na no pay dwumadie no so na penyimpo ne din Eddie Danny Alves na panyin we na so ahye pa Danny Alves update am second and so okopiem Catalonia ho a de eba and say nei public prosecutor edema club and so me din Catalonia ho na FC Barcelona de meeting na no pan say panyin pa no yes public prosecutor anya de ato nei Spanish security service nanim say be ya panyin pa ne din Danny Alves wo mon kwache no na yen sentence no 9 solid years eno achi wontimi ntuaska 150 million euros Fama a victim now victim ni nyina say yes 2022 December 30th 2022 yes panyimpa we kwache abaya bi akodawe so bi night club here from Sorting Night Club na yes masa enwe pa endwamu yes wo wi ni bruta e ma chese nei akwatidwa na yes abaya na ntiase e na otimi kotu tonga no nti ni nyina say nei yes wo ba so sebe wo force na ne da enya de se mrama ho kwan yes afi na sansem no so start airport up already unim se me no kase ni ho akoka dwam Brazil me no kase Brazilian government no ene ni gusu edi ena ne Spain so de enya ba be ka ho ene nti akwa no hwe ye ne hobby say ye nrepu ma pa de Danny Alves legend ma FC Barcelona masa akwa no woni aduma ne ye e ba so ye nrepu ma wo ye expert ene nti de eba ene se nei enche kra no wo mu etimi ede sa akwa adu no enso etimi abo no e pa no sa Spain de enya de so betimi asu sansa osi wa enchintum betimi abam eno update eba Sky Sports ena report sansem no na enche beto dwa sa Brandt and Ruben Neves boy no betimi aba be piem club and did Newcastle ni nyina ne say dey apprentice and did Sandro Tonali boy no enso etimi atia suspend no till the next 8 months in nya dia apprentice de tin Sandro Tonali enso betimi asi akan Diamete and sa apprentice and did Ruben Neves was say lata mwemwe enya de say oba Newcastle ne no china enso e kon se na ni je Saudi Arabia enu ntie ho na watchna na watimi abo adwuma enu update free point camp epa yere ho nsem tudwa na Tottenham Hotspur so mo player bi ni dey at the Destiny Ogoji na de epa boy ni so be pie na club and did Tottenham pe ena papa ni did 8 Pastor Koglu etimi friend no was panyimpa no friend pe na odi tu nanim se masa wo important player Eddie Mami was panyimpa e briefing update a wo mo kofa ne free Udinese enso etimi agene pa ye was na ni mode mo akosoro ni nyina no aseda pie so no de ma panyimpa ni din Eddie 8 Pastor Koglu eno nkoma Destiny Ogoji wo enso re tudwa yere ho nsem epa enche ye me breakini ma se mudi penalty a Panyimpa will bet him about sporting director at the Olympic Marseille update epa and so officially Moody Benati and sign contract no and ne papa did Moody Benati and a sporting director and so the club and the and so the Olympic Marseille a French champion Ninano update Hudua epa yere hun semno tuja na FC Barcelona Panyimpa did one Laporta and a cobisan Panyin and Gavi mu bet me as a replacement and answer muntimi sign Panyimpa se dapi and ya de say Gavi de wo mu be sign replacement was so Frankie de Jong Frank Yannick case mu nyina no
omo enso eboa enya de se otim san kwasa replacement enso etimi agene ba eno ti de ba no se nei enya de se Gavi club and FC Barcelona enso betimi akọ normal company replacement eno update free FC Barcelona womo camp eba eye de ho nsem no etimi atudwa on this note yemfa eye amanone nsem no entimi emfansi na chesa after the PSG no ebi enkonfama ene last chance travel and tour woma daruma na naro pedi agudie mu nsem no enso etimi aba makacho sa kwantu nsem ne je eye last chance travel and tour ena odi ekwa down mukuma say Bokrom Junction no Church of Christ ason down no ene dia nim hwesa so na Accra wo no mo ewa Timota Kisima Kofme Plaza ne mu ha ene mu butu mo ba adwuma e afrefra wo be from mo 0543 56 5968 0543 56 5968 wo be from na ne o ma dinsa wo so ye be boda chese ne wakwanto nsem ni nyina no atimi akọjejo edi ama on this note yere nsem ni si na legend Owoahene Acheampong na ede dia ka atwe ni nyina no enso atimi abana no pe e wo dwuma die no so nti papa no ye so ye che no be cause 9 years 9 years you say bana antiase wantiase na chese ofa match no na 10 minutes you say sorting night club ho na match no ko faaye ena on say abrofo de team de samra na ye adwuma pa even Ghana ha krai wo hanom etai bano se oba ne be ma da ma wo se kese pa wom but to da bia ya na ma no bebre se nim na omunimu ana se bia ja na omajaja omohundi o obehwa no na abaso esa legend unim ze panyi we ya owo issue wo Brazil am no ka se wo gusu dem ena foforo aba okay to obedi bronya wo honom but be who but legend because one or your legend de ma Barcelona ena ye ka sika ne bra wa bobi asat na kroni Leo Messi ena compete trophies one right nti minim die nti a nipa whiskey asebe ba be na wunya nti eno na onze nti the issue here na ye consent se nipa no want ase no eno se one oba ehia one oba pese mokohia ena ese se oba na te ase empo na me try ya wo kan story na me hwe phone na me try nka me hu samra no ese one oba kra wate wase na wono no ahia ena wa start oba na ka se stop a eye oba na de no ye powerful oba na de no ye final aine o ka se jai when you start the process what start no o ka se stop bia me no ka se kra wo ye duru junction no so o ka se stop na one stop here onya akokoduro do fa emra kwan so obedi for 90.7 na legend one am be start here I now or no say stop we am ma duru junction no so the ye duru junction no so no say stop because we book off aine legend we dey be yire sanity e be yire papa and when it comes to sex and sex only ma consent very very important by legend consent very se nipa na nte wase se men na mama okwan ya de we ya kwan bia obefa so aye bia no wato mra my legend the truth of the matter is that pa odi say o mami nuru junction no so o mami bukefa em mami kwan titia bia wote wase at the time I can kire no wote wase se wono obeye ena ono no ko wie na adwen na asesa na adwen asesa wo so wonye bie wa samra we pa se Ghana ma bi ye bold and kamanfo be damu because we I had a Muslim man be brace team so manya ware no ntitam bia me pe bia no you need to give it to me there was a time na me wo one of the big hotels o teach mine na me ni panyini bi di nkomo na nkomo die num no ena sa nkomo ya bi bam me bo panyini dia obi hu no legend o ka che me place on ni ma dia friend romance until now there was one lady on here to on my eating come no say hey ni oyire bre papa because excuse me to say a man baby it takes a lot of time before I get wet and the wetness no and make us say a receive penis no until say one man pan get wet now fiti ya wa si kwan so say boko kwan hwi so kuni paru ena adeba kwa ya na mema yenim wo ma ho ne say Emma wo challenges bebre bia that time kra wo pese wo ka kire ne se wo pese ono no koye en we konna na ote wase no na ne system no oye okay ne body system no oye okay but at the time time no so say mo start no
bia na suddenly when ya sudden change bo ni system mu bia na ya se ye ne ya bia na ni ba bi ye ne ya nti o ka kiro say jaya one way obeka say ona say what ya se na ya ba and at that point on obeka kiro say stop ne stop no ne ye de ya adwuma nya wo obi bia na ye de ya adwuma and so then legend say me tie we ya this tells me say in normal circumstances ranka be me also nya obotre na o yiri mu request not necessarily say ono na request but oba bia no kunu tia ye wo enema oyire eye kire wa ubetimi ahu se ana e kire se opese wo no ye wo nema oba ukunu ye kire wa ubetimi ahu se opese wo ye den ono ekonanti man be bresu timi dia humobro ye ahanti ni nyina no ye obia ne sede a obia ne yere te ana obia ne kunu te a omo wo mechanisms bia omo esase yes ani legend mra we dia party ebi baga na hanka na pv na emma authority emma wo ga na anya save na eba emma authority in sex supreme o start kura na o ka stop start na hono die legend so ma me bia having gate pa da ka tete min samachi legend dabi but one thing is say yeah na some of these things yeah before say Eden say oba betima ko report say na bema bi because oba no kra say oyi nanim aka say one bema da kra say bi ofere ahanti mostly no man tanka and so sanity enya bankwa na ferry ma consent there supreme me sa de na ya as far as emrane sanema bi mu feel say sebi oba ne bema ba ku mienu da sebi me shempanifo mu tie mo mfa ncheme oba ne tutu ne me I don't buy the idea nipa ba ku mu adwaman so oba ne tutu ni a wo bema na one ne koda no so ye dey ntimi mostly sebi oba bi nam na some especially boys ya boy sebi majority na anim nyansan oni oba da na pese wi ase nyina hu se wa ya ade ama oni se jimi na wo jimi legend me se me madam fo no na oba bi ko ka se me na ye bibi da me ka se wo jimi wuni no enye asama ye didi nkomo abonte enye record awasa enye certificate ndi say if you say be asabe ba no for na also we anyway maso ye na wase dakoro obedi bro nya no obedi bro abuzafo ye beda maestro ase ye da ye ho aba ye ba ye wura nkomodie no anopɛ nananom emwoduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatesie mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduo kasa yade ma yade bo birimdwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa ankoro no na wonso wonante kakra bi a na wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omogya borso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache woyam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo nipadua no ba bia ntini ne mogya fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ane di hwani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho wo benye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa media sempabo na obia meti
aboa de fa wo papa so nti no ye hu se papa no na odi abusua no kan na the head of the family ndi se head no ni ho a ye se head foforo san wo ho saa ka se ye no kura na eno de ye de da awisia se ne wo kan ye ye de da awisia se wo papa te ase a ade a wo be ya ama wo no papa nua be ye but enye se ne a weja ebe free na kuma mu nyina aya ama wo no aya na e ka se ma wa abadaye e ma ti se but emema bi wo ho a mema bi e bad time pa ho mema bi e bad time pa mema bi wo ho a se efie aduane ni fie ana se ne ne ma hwehwe no ne onfa ma wo mo a na ne ho tete no na wo so ekodi pa e de brabusua but se wo papa ni ho a na atosni wo fie ho unse abusua akola mo wo fie na papa ni tu kwan a efie class tena na ya na aye bibie wo ho aya na dada ni ho nti de pe ne ye but eja ba eja sunsum be kata fie ho a discipline ne ma bi wo ho a e ba fie ho nti eja bi wo eja bi ti asna aka no ene de se ne me wo fa kan no ene pa de akoye nuclear family e yo maame wo papa na wo nua no nti se wo papa ni ho a na asetena na koye bibie wo ho enti me fem pa de je bi wa je bi ti ase no ene enye adwuma senia tete no na ye tete no na o papa wu kura ye so wo fa wo ho papa na busua wo ho de but wo fa wo ho o papa wo fa wudi wo fa de wo fa de obeya ma ete senia wo papa nkasa ya ma be na wo fa no krampo wa ye hye wo hwe ne de na wo papa side nso papa nua no ono nso aye hye wo hwe ne de ono de ne ho akobọ abusua foforo yenhwe ni sei na obi so kan say time na mpanimfo kasa kasa no na akwakoye te se kane no meme na mefiri mu a majapade a me wo no ekokodi abusua no nsam enti ekodi abusua no nsam de a na kire se ne akodi wo nsam nti na ye gyina so na ye de ahwe wo enti ajabi wu ajabi ti ase no ebe eye subject to say ye oja bibi wa chire na se wanya bibi dia wo ma ye mobo ajabi awu a ajabi anti ase ote ase no obi so argument a oye no ho no odwen a obeka sen na se ajabi ti ase no ye japade eno no ejapade na replace no ejapade de ejabi nti ase asem ni Ghana ento what in reality woje tom say ye kasa ye kan dada ye ye de dada awisia enye ye awisia nkompo wa krampo o papa enye kasa bia ye wo ho formally te said ya ye kan no ye kan de cheche ye re keke ye kan ma wisia gya esun no ye kosie funu no wie na ye bu akonta wie ekọ ne na awotwemi no bosome ne bosome akiri na na abehu agabiti ase no so mfa so bia at the time na sabio funu da ho no de adofo abehia wo mo kura enfiri abusuan mu no wo mo nyina ba nkrofo efiri kuro no mu wo mo te akwandom nyina wo mo nyina ba saamre nipa atwa mo ho ahia nti no bia ho no de wunhu ye de cheche wo re eno de ye de cheche wo re but enya adwuma enemlim right me da se mesa ba ho brother Philip ma good morning in the first place na adwuma ene ne yakeka ho na san ankasa na wote saa kasa no ase ajabi wu a ajabi ti ase na meda asipi anopai na akwanya odi amaye na moni adwuma so amanfo nka se Sunday wujidi ni se beba so na Sunday ye befa free Kumase right nti ombeto nka Kumase ne so befa Sompa Nkoranza sunyane na also Kumase so etia na TV so nti omo nhye ne so sa na Sompa achede ne so no amanfo maya no ba se when the time is approaching a brand dru a yembra
ene 24th so we say mre no kwa na yeko enti ya remind won na wo share ye bo no say brana dru ho enti eye emo anwa nido melo provisions no afi bayere no afi ntade mpaboa bag ni bibia ye kama books pens nyina no ya krado o phrase sie ya Sompa ye line na ye ba beje na babia obi e be locate na afi so ye number e to dwan for mobile money so betumi do de afa so na ye se obi bia nkran say ye nkamom mpanimfo se nipa ba ko pensa intimi nkata nyame ani ti ye nkamom ne nya adoye ma nipa ne bia ne nye afi is those amanfo aye hot ba o sure manfo aye hot papa na minim me ko ba ye na me ye se me wosom ho ne bi me ne ma me to nyina akra se obi a me frɛ ne bia no am straight answer ele ya barutu sa amanfo nti ye mbo amanfo this Christmas na ye ye dem so live anopa here on Facebook Sompa 90.7 FM okwa be hu ye se ye dem benye na the American say ajabi tiase no kre said the mpanimfo aka wa asema to ho no ya de a wo pepa na enye yi asem a ye kan wo pepa na enye yi ya na de owuni say sometimes because of societal change intino utumnya no minute ya ne swa enti eswa ni intino ya na bebere na ayen agye say omote de enye ya na afom adwene say asa de no kura bi ni ho sebi o na ye kan he obusa mama bi ne ma ba ye o ma bi o ha o mo ye very correct unya na the best but o ya o mo no so no o mo ndanadi ebi o kro na nadi ntem na yesa ajabi tiase na aja kan tete no ye settings no na the difference ewom sebe o nananum animu a na eden kura ase tete no obi be ko se bi anwonafom bi akani obekọ anwonafom no kwakọ ware na rare ase esua ba nei no ye nyina ya ware sebe obi anwoni wa be kan Nkoranza ni kurum o nko biew so what you think the settings no adane enti the way na ye so se be ye no first no na edi wo faase ade okra sisi asa na te be na no obi ahwe ne ma enye se first na no kofa no wo faase na wo hwe no na bia ne makra wagya wo mo no na dance ye ka se obi ho no ma wo ne ma oni ho no ma de obi a wo ne ma wo te ase wo nye human kwala no nti yo situation so no oyete ase awuo enso obi okra na wo ne mo ono onhwe omo obi ono wo nchani ne busuani bi kra na afa nkwala na wo hwe omo nti ejina se de ade ne besi aba 2 your system na kwakwa too money conscious todo ase obi ama wusika de oka bia na onye de ase wonte ba life no nye bre bia na yiska eto bi okra asem obi be kan kirewo ama na ka wakoma no eno kra ya ade etimi do konkan ye obi use the word father figure you be ye nyina ye ko be no o minute we ye nyina your father figures a bibi ne ye ko nchen ekogogye some kind of a food obi ana bibi e de bobra ne nyina ye a way a amanfo provide ade de amanti ne ene se person ye settings no ye te faako a ye nyina ye obabi faako abusia ye obabi se nyina ya spread obi okro wa betena kroma ne krom kra won ko bio ba ha wote no ye woni ena wote ya sebe bio na asem bi ba ha maame a wono wote ne ba bio onima bofra no ba bia wadi na chi afa na fa ne nua no aka no ho a o hwe wo mo so until your system said be yen nyina ewe no e dia one way or the other no me say me papa say me ni na nhia kopi nti answer na obeba ye beba papa de no so ye hwe case ya nore ba hai na ye de kan asema akwara no wo mo papa awu wo mo mama awu wo mo ko mo kuruma maame abusuya papa abusuya ne bia nheda anso wo mu enti no ba bia omo ne omo maame ne omo papa ba bia omo ne omo maame ne omo papa tena ya maame ne papa no ka mu no omo ani ka ho mom enti no atwa se omo san ba no betena Nkoranza na omo ade omo ti be pempem in this case betimu aka se ajabi wu ajabi ti ase kasa no aye adwuma wo saa enkwada ya bra one thing is say ebiansa wo kasa ha na omani be kan e bi kwa pan kwa ni krum kwa wan fo mo anko one creating a relationship between ono ni abusu na to say abusu ya boa wa medical ka say me and center only money and now be worry money when you come to you need your family opa ko fa man for mo meginam na asem kase ye bi nsi you know say ye be kokko hwe wa abusu afo unso omo ye omo ko omo abusu yam but e bia opa ko wa akra na abusu akra wa mo obi ada right so what you say enti the can say the air can enye brebia na ebia efa ware ebu efa yie ba won kwa untimi nya yie e dia be hie nipa moa enti sanda so mo boa wo amwa ya ade no kwa ebia obe so ko school obi wa be ko ni nche no kwa nse nana se wo pesika ko school no ni ankasa no onye de wo fa oni bi
But waka wo nyini ni because ebi kura wo ni say ebi wo front to mabi ni and ebi ko bi kura na dey ba enti said ye ka no ye o cases yes ebi ni mawu abusua a reject but say obi reject o no obi so foul medical case society na sesa enye first na ye abusua settings enti so to say for example another case here ba high maame na wafa wo mo na say o hwe wo mo maame na ba be ye agabiti ase e de ama no me that is what I believe with the society e wo mu now no enye setete de na na but asema ya kan to on na two nana eno na nche kra ye obusua bi wo hɔ a sebe one way or the other they are helping those people on wo mu a e bi o mu ni bi no kra papa no te ase a e ya busua kra na so e bi wo hɔ. But it's a because of the system na asesano and atitini nyina no e say who say marital you know see asesano first no bi ware kra na so owu a bon say yekofa busua panyi ba no abepam yere ne mane ade nyina afiri ho who say ne mra ne ya ma say untumi nya ne saa nti e protect nti e dia ya one way or the other it's not necessarily wabusua for directly helping you but your system no is a way bia say yes on part but in which context o shame say a difficult question there. Yes, but what you say kasa no ajabi wu a ajabi tiase. By inference no na ye can are relating to the immediate family and answer na ye can the larger society, the whole community once na ye can. Yeah, we are talking about the larger community. Okay. Because larger community busiano your nuclear your extended. So what you see. Into one thing say kasa ajabi wu ajabi tiase. It's not only obi tem sikadia mo akoye adwuma. But me say obe warrior. Ideally, you need a family. Do a year so you need a family. So what you say? So at the end of the day, maybe a bush penny be or crana, almost cardia basa, semi crana say, yeah, why crana or was much you get some people if the truly is a sentence in here come up with your family. What really fundamental should be important, but to say our dear. Yes. Definitely ubehia abusia for won beginem ayi obenyo mo beginem ubehia wabusia amoma ba beginem abadinto ubehia abusia asem sikura yo ba bia bekọ yes, but in this case, you know, ye misa say ye will be wo ho a sa ne ma we nyinam nye sika na ohwehwe bi kura na ope bi kura ma ye di nachi yes asama to no ye di nachi ene ne keka bi te say nora aba case ye ba hai ohia ne e bedi nachi keke onya bi ene ne keka ho ba meba na wayi ano say abere bia na ye sika na ba do obi edi Sompa sika promo no hello good morning good morning wada Roma udin e de sen ene anopai Mbaso Opoku Kwabena Derek. Opoku Kwabena Derek. Mbaso Obia friend is 90.7. Obia friend saying sensible. What are sensible? Sensible. Mbaso yo and then they are no pay with sensible na ye adwuma ama what to Sompa sika promo no bi. Mbaso no pay. Wada Roma oto dodo say na wadi saying. Mbaso me 5 Auto 5 cedi na wa we 250 Ghana. Right. Ye da se bebre na uta to bia na nene de di kan ya wa to bie. Enra na auto ye na anopai na wadi bie. All right. Ye beda ase na ansa na no de na be kan kire amansan etio efa Sompa sika promotion no ho. Oh, the never time of what is there. All right. Yo. Ene my na wase anope na de koso anato ye to akopem brunya brei enti brunya bi ebenya bi ahwe half hour Yes, da CP say wadi na wa confirm e de amaye abusuafo Sompa sika promotion obi na adie no enti so fa hohyem to be ubedi obawe ne sika bebre brother mama mra so na for wa no say na wo ka say nye bibia na ye sika yes na me bisa say obi nso wo ho a ya na opene ma obobo so obi kura be di na chi keke yes enso obi wo kura ya na onya na me de abaya ya na oba ha de ye mfa nto ho yes eno sa no in such situation no ye betima ka say ajabi wu ajabi tiase ana the whole thing nyina de enti asa de ne ba nyina ye papa na ya o den para no ba ye ase no
all say and they no abambu nti nipa bebre na omo nya papa nkwachi ye obi okoni ko fa na busia for so obo omo on baba ni business no ma ba begu na me read Nigeria football friend of Mikel Obi obi a transport service man papa ogu no obi a studio man ni ogu no ono ankasa ni aba kwode ko football game or sponsor no ni nyina anko ye nti na abu na bam nti aba sa na nipa no ya na wono kra busua no otimi kate ties with them so kate ties with the family later wo sa yes wo ba chiri definitely busua so be sorry say omo ye but ye nya the proper channel and ye busuafo ebe relate ya in certain circumstances nye bibi biam na bi akobi kra be boa but the name here we society we here obi so di wachi no na na say wo build the right relationship with your family breakthrough anyway obi akọ tena ba bia eye du kro onko me tie say for 10 years me nko me kurom kra ye da na say me ma ba ba ye na omo okọ na say okọ na wo block wa wo say no de ye that ajabi wu ajabi tiase eye kasa na nso ye ho adwuma correct o dem na me fa ma nko ba bia bio ya we ni ade no ma ti bebre ma me nko nanaba ke efa na waje so se omenenta anana namboa hono ya na confuse enye so no de enyo na abaji ko untimi nka okay sesi a mekasi na wo abetimi aka di machi no me ma free 100 cedis dikodidi omenenta ya me din sem tadanta takuraka dabi ma me nkansi me ka wi ana waka ono ka wi ana wo waka bomidi na nabaka ifa na menye wo so na nabaka ifa meni omenenta ya me din sem tadanta takuraka kraba nsem pomu poporo ntwamani so we keke kama mentie eno minti nka ba me bold ni de so me hia 50 cedi okay nana asama e dadwani mpanin kasa ya beto so ena ye toa eso ene ewo ha enom na ye bisa se sa kasa no eye nokore na eye nokore se ajabi wu a ajabi tiase se na osite kasa na se na se na obisi akire yemu minu ya mame na wase na menche atifo ewa akoma pa ade achi a baabi a ho reso sompa no ya fa ne se wono ma ade a ajabi wu ajabi tiase empani nka kasa engu kasa ewo ho na ajibi wu ajibi tiase no eya asema mu odu pa minua brother Philip eka bi pa eyi mu nokore bi EPA ba edu ba bi nso ana tumi no wasan e de afrafra nsem ye hwe tete no ajibi wu ajibi tiase no na ye kasa e mu odu se wo ho na obo bra wonim se wo ne wo faase bi na eye nti wo de ne hye wo nchen bibia na kire no nne se asu no kura me wo memu se bo ye me wo faase na wunya kwanya ba me a me kire ne ma me yi bibia ma wo nye me ya fi se me ya kani nti na eye na ebe no ajebi wu ajebi ti ase no na ewo ho kama a eye adwuma kopem se ebinum a mote ase omutimi bobra toto niema ehwe wachiye wowu na ajebi na wu na ajebi oba betena ase ye bia ofaase no na wakonka owufo na japade nyina na otete awuo ma no that is when I do remember na me kase Nyankopon fa the late what they saying Rollins ye papa Jerry John Rollins right lieutenant on fa ne kransie yie wono na sesa asa amre nti woni papa te ase no na owo dosronku bi pa ma papa no otimi frɛ ne ofaase mo current national security minister ofrɛ na o say Ken me pe wasem pa o na mo party na mo atere foforo no de wonti bebem na mom Rollins de wo fa mi ntimi nyimi dom free ne mu da nti se bia ne kokromoti mpo na bia na ofaase nti ye kɔ party foforo wa Rollins ho do de ti da kuna am papa we de na wo hu Rollins ho na me frɛ no na me papa aden Rollins ye keka na mo zema waje na boso ino se hwe wona na akomanhia wona na owo me ne si abrosan o manhia wona na otokuku no ye bofo kwia hodo no ye ka ho no ware maako so no ye odefo Ashanti region the first 3 people to bicycle me na wona na ka ho eso wona na wu ye ade no kodi ni wo fa sensem no ensem bebiri me ntoa so because family na ye san kan ho abom sisi enti Rollins bese sama mra no mu se wo a wagya pade ye wo madea no
me papa was one of the people who jubilated over that or the same law. It is ye can ye the dada wisi na be bata ho akire bra anibere den e bad do na setenem. Na kade na efe se wo faba ye oba wo fa na hye wo ho nisu se entisa sika kro na brother Philip ka se sika adi nipa ibranim na nyeni nyina anya sika no se sika kro na obi bo branya ye ma sa ba na ni den edane ye nti edu ba bi a ajebiwu ajebiti ase ye kai that the wisia no eye bae wo hwa no krese wo ye de na ajebiwu a ajebiti ase because obehia abusua no nanso ye de that the wisia no comes when na aja no bobra anokwasem ne se ne ma no edu ba bi omudi ahokere edu ba bi omudi hia edu ba bi a awere ho sa akura no sese de ne papa tia se ajapade a wo ye na obidi ajapade ye ne maye na awuo ma ayemmobo a na ya asem bi asefam na ye mbra ne ajebiwu ajebiti ase efa ba bi susu a still ye fa na da wisia na ehia depending on how said you be see afa no me na ba ke fa metie yi wo ka kire me se papa wu a me bi sa se o da ben me papa wu you because family na me koko free mu no nipa na din da no se wo ye me papa kura no ye ko family line mu a wo nya me papa ene saying ha yes ya jebi wu ajebi ti ase a it depend edu ba bi so a family a wo dem eka ho right se Ghana ha ye nyina ye extended family wo nuclear family mu no na wo ye obi a ewuo to ufie e na ufie fo nyina ewu na fe na ye tetew Ghana ha ye wo extended family nuclear family shed and nurse wo man mu said ye si warware ye ho ne ye de no ye nyina ye extended family ye hwe wo ka kire me se me papa ewu a because me obi onimi bia wunya kana na ba keifa wonu se papa de na nankoma ko agi boro ne afọ akomfo hene na ne ba ne me eso biologically nyo na wo me what I say I only felt the pain bra me papa wu ye say na me wo ahoden sa bre na nanka papa yare anka betimi sponsor ahwe papa na papa hu se ne ba bi hwe no ba me papa nya ko ye no se bia abusua na awu achi atete no mi hu bibia sa na papa na mene no wo ho ansa na ono kura ko papa wo mene no ho ansa me biological father be wu no kwan a wode me fa so no me papa na kura eti ase no onye me sa so ati ase ahanti edu ba bia ya na abusua wo dem so ye den e ka firi mu no e ma sa kasa we no eye rare na se eye bibia ma me fa sa kwan nya we so na me praise sa family no na na kuma ko agye abusua ene sa miru anek danso agye abusua uko firi sa abusua we mu na akoka se agyebiwu agyebitia se deda da abusua na ye ni brefo yen hwew asema me kan kire se papa nkoma ko agye akukuru sika bi ama me ana se osore obima mi sika mi wo chiginani se de okan sa asemba ya mu mi sa nkwa ben me kwa akoware V8 because ohene bebe ware ene de be koye me papa ampem da akọ kentampo wona di papa de oja na dwuma nyina de ka fi kentampo den e bai Adas FM wona ne maame na papa di okay why me papa ai nti wo hu ne me papa mo ye the same photo right oja bibia den e bai eti to me no ya na efra busua wo ye den wo dem okay now miwura we so confess asem bi say e depend bre ja no so wo ti ase wo boy me papa eti ase na manfo do no pa na papa wu ye na mu se papa bobro ti ase na me hu ne bra fi se na me expect ne bra ne se nka so wo cars nka so sisi afie me papa wu ye na me hu se na odo bi na wotimi twe asantefo no abusua no e de be ka abono no fo no bom no na e great in ma abusua no nti na yie ekoye te sa afahye right eti se ajanto ne ba ho kase wom abusua ni nyina ye concern so mo di America ma me typical example na ne wo fa ase eye Albert Kandapa national security minister no nyo bi o ka ba hawo me papa wu ya obehu papa fim no se ewurade me wo fa ni papa paseti o e na ne ma wo ha o mu ni adwuma wasesa papa mba nyina o mu hi adwuma e de o mo wura adwuma m
that is ajabi wo ajabi ti ase no e reflect it because papa no yeden e bo bra pa bi jadi mpa bi enti wo ya papa na wo to na se wo respect ya na se wo mbu wabusua wo nka wabusua mboma e be reflect wo maso bra wo bewu ho na sa kasa we be ya adwuma na nya adwuma be ya adwuma na nya adwuma enti ye kasa mu odu pa mo man ye mfa on a lighter platform say ye kan tra keke now no me bi so obi say fare se unya me busuani na wo te se na na ba kefa ene ba na ekoya bra wo besi ni fam me ba pani yade bi na me panishe ne se online ko school mu wo PFC abontia wo bi di private car ne fa no di ko si school bi sa man niska me se be panishe no because what the ne papa din and that puts a question to me say so na na ba kefa de me ye me de papa bra bo na ehwe o de me ye me yese nipa benya me ho nimu abo ana se nipa hu mi aye kon bedo se ye ne menam right enti wo na wo bobra se ye society mu se ye abusua mu me mafutuo ni se ye very very careful because kasa we se de bedada wo mawo se be no kora wo maso ejina wo papa no abrabo a wo boye bra wo te ase right so what ase enti me ya wo me fiada me papa kofi anto ye fiada mesi kofi ankoma kokwa aje ye fiada kofi mu na mi reni na emom ni nyina mu no me papa no mo bra emu de na mi di se mi wura ba bi na me kire sesebe family we na mi free ma people feel proud say na number we free anya sika o but rather demonstration of a good character etimu maye na subampadi na yen treat ye busua nso yie obi o wa obi na o fa ase wo abusua mu omua no kura obi nso hwe na busua na no ane mana wawo mo no otete wo se atantade right very 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 bad eti ya moma ye balance no na me da say na ye ni society no emengo se de be ya amansa benya so fa so na enu na wuwu achi no wo ti ase kasa we be ya adwuma metimi aka point blank se wo ti ase ye wunim me da say wo ti ase ye wunim fi se obi ti ase a otimi kase media mi wo mu wu mafo ase masi mi wu a mi wu to na so eso bi kura na nye ne ba what I say na chese wonim se abusua wo dem no wono etoto ne yema pa bi na nipa bi nso esoni mu yie nti owu a o ba bi odi nti be den ebeto me da se bebre abusua fo ene enkomo na adesua ewom ne se oti ase a se de obesi abo wo bra se de obesi ni nipa nya nkita hodie se de obesi ni abusua nya nkita hodie no ene ne be makasa we no ye de be dada wo chifo ana se ebeye nokre amawachifo brother Philip so kan say sa kasa no na ho kwase kasa no automatic na ye adwuma oye ho adwuma ansa you work for ansa na ayeden atumi abam over mamen scientio dia yapem so abedu new dimension abamu nie dem bio na wo de beka ho kasa no ye ne a esese ye ho adwuma ansa na ye nsa aka ana se eye kasa yaka inti say jan wudi a e wo say jabiti ase kwe no koku no eye nkwada ne dia meka no ene company no momfa company no ma abusua no momfa ka no ma meyere no oba no eno de ya na agabiti ase esan se yenim se da ase boa eduru cashew season na we ye nkwada ne dia ye kwete abre wo mo enti de okọ school wo de ko school de owo pebra bi dia bo wo de bo sa abre na agabiti ase na mom se kwatere kwa pa na wakọ no wa wo to no wa no na wa nya hwe oh obeti oba bi nka bra wa damenem wo se kohwini no wantimi amobra bi antom ho no me kapre no meteku a me de hwe me ma na me fa me hwe mo ana eduba bi kura sabio wo de nana hwe na no di ntwuru ye ba ye se ajabi wu na ajabi ti ase a nka American tu sa edi adanse se ajabi wu ajabi ti ase ye de da yisia
I say bebre jabi we jabi tas e de dada we sia mame kwa ba wasara wansara ma babrada Philip ho enmo ano pay abawa ma che na wapom te sen me jo so na nyame ado me ho ye pa yo enkoboyi ye pese ye je won so wadwen kire eye kasa ye beto so nanaba akirem ofa apama kire brada nye se da ho akwa usu ene oban a wo de wabusuam no ebema adadi se ejabi wu a ejabi te ase no eye nokore ana enye nokore wo te ase esen na me da ase amenchi Nkoranza man omo joso omo ya de setem bia beti right na asem na menua mu adikan abobo mu odu na eya asam so aye wo ho me gidi se e wo ho na ye adwuma so pa ejabi wu ejabi te ase ye adwuma ebi se mahu bi me fa me feru anya example say na brother Philip can say usu ban so timi ma ejabi wu ejabi ti aso na uwu a wu achi no ye ka me feru a ho hwe ofafo miensa ofase fo miensa on papa wo ho nti sa na se wonu nu wu na ne masusu na se omusu mabenyina me ye sure say ofase fo ahwe wo mo no bi betwe ni abehwe de nkora no nti ho no na ejabi wu ejabi ti ase na eden ebeba nti se na naba kan no say usuban etimi ma ajabi wu ajabi ti ase ye adwuma na ye nokore ebi se wo sika wo hwe wo ma wonfi bi abai bi betimi asi ama wo nkwa na so ayeden atwa short nkora no nuru bre mpempen so ese nka omuduru ba ese wanfi abusuan a wo de wo se wo abusuan kakra bi a wo hwe no nkwa na wo hwe no no ba asemu si na se wo ba kobi ho be ka se wo papa kra nya sika no de na wo de ye akohwe no wo de boy ana de na wo de ye nti misu mi ye de mini bi ena boda Philip kan say nye sika so nkwa na ye den ye de hwe mi papa ka ba bi me wo madwuma ye ba ye bia na mi hia obi a obedi machi ana obedi manim ama akoba bi mi papa busuafo betimi aya ama me eno no so wo ho ma nya eje otiase a wa ye den wa boa me nti madwen ne se ewo ho eye adwuma so nti eye kasa eye nokore ejabi wu a ejabi ti ase sa ena owi betimi kura aboa wo ba na onfiri wabusuam eye nyankopon na ayi na ma nti ono so atuma be ye wagya eden wote ase a oboa wo nti ewo ho eye nokore so pa ejabi wu a ejabi ti ase eye kasa trudo a ewo na eye nokore nso se ejabi wu a ejabi ti ase me den na mi hu se eye nokore bi se ma hu bebiri me fa se wo da me fa me am example me papa aka ba bi na misua ba me ma me san ko ware papa na ono no ten ono na ahwe abedu sei nti se ajabi ti ase no no wa hwe me ama abedu sei eno no ewo ho nti ajabi wa ya bi ti ase mpanfo kan ye no kore na ye wo ho so na ejina wo papa na abraba a obebo agya ho ba ye tate obi wo ho a na ne maame aka ba bi ne papa aka ba bi na busua ne nyina ai se obi apo saafo no na akwa ye se nkwada no aka echi no wo mo no ana wo mo de wo muti pempem saa no ye beka se saa nkora no wo mo te saa no ajabi wu ajabi tiase no eye adwuma wo mabrabom mfanto ho ne bi te se de nura eba hai nokore na ye ka se papa na brabo a oboe no se papa ne betena kuromu ha no se obo abrabo papa ana ne kuromu no se obo abrabo papa nkankra na omunye moboda aye de kura omunya na omupanyina ba se me papa ne mama aka ba bi na maafiri be papa wa kominchi na busuani bia ntimi anso mu de eno de den obi so beka se eja papa na awude papa no wuye no ni nuanom wo ho bi se yensom no ye nipa ba to bottom na enko na awura dem bra na enko no de wa inti ajabi wu ajabi ti ase no ye adwuma na anyway me da se abawa brother me tio any additions a person de ka ho so far ba bia yedi nkomo yi aduri na mintie wonso wadwen na ba be ka bia bawa abeka bia ka ho ofada so gina so se saaka say de dada ewisia enura ye mid morning you go to Bible scripture bi no eno so ajabi ta do Bible eno ne me ba be ka na ye go to say munhya mo ho den
ewe Awurade Yesu Kristo mu. In the first place, men ye wanye say wo ye papa na papa na wo ye ne chinchin na papa wo ye ntu o se chinchin na obi na me yama na na de say na na bra be damase ye wo de wadwe ne ye sa wo be ye fom so. Two enye wa say me ya ade na chinchin na mabusuafo mi wu a o ma ba be boa me ma enye sa na te ye obi wa si obi onye ne busuani emwa wo de aboa no ne maame ne papa ye puto mu na together o mo akora enuru na wi ase wo ya ade say de na ba kan ne ya ade wo ne kwan so ne kwan he wana wo wu ya ajabi tiase a ya anya yi no enema bebre kom obi okura sebe wote ase ne se ne yire kura tu nufu ade o kan ko onye dai ontie nti obeya na akọ one side obewie na de haw ni nyina de aba be man so to bi omu wani omre hwe ade se wate ase o hwe wo fa ase no eye won ka se jai no se kwame ye mensu ye me ye ninya dai enko mo ho onka fom so nti wo hwe wo fa ase na hwe wo maso ye dai wo hwe wo mo because de o kan wo tu nu botom na ma na sebesem kola na tinya ko school drum pempensu obi a omo atom botom a ebeduru na sebesem so system na dane wo betimi nyam wo firi ba ye nu obi on oye obi papa ne papa ye obi papa on Nkoranza wa nyamfa so obi a okopiem wa Accra okopa adwuma no obo ni din na ni ban say edin we say Owoahene Acheampong Owoahene be no those days na owo ayi Sompa Remember me do your own. There now also person say pack no bona se wo. Nti life say no see no too broad. Say obadwen say bia won kwan see bia adwum. The American say e kasebu emu kasabebu emu odu. Na ye ho adwuma na nyine position ye ho ya. No necessarily say obusuafo nkran ba be hwe. Na so obusuan nkran ye de ya life obia be hia moa one way or the other for na obusuafo. Enye necessarily sika. Ebu oso ye sika. Meji say breni duru ho na se bi o se ye boa. Abusuya ofrimu ni abusuya ma organize o mu yam tell so benyam wa open right me da se bebre abawa mimisa wo se wo hwa emma awarefo brother kora de bi ye mfanto ho no ne de no kan se wo hwa wo fa se no ma hwe wo manso ebi ajabi wo ajabi ti ase no ye be ka se sa sunsum no anasa sunsum e wo sa kasa no mu no nipa ye ware wo mo ekum sa de na na bibeka say na wo hwe wo fa se no na wo hwe wabusuanfo na wo me na seye na be ma na adwene fra abusuan no mu na akogina ne yere ene ne manko aso and nipa ye ware wo mo akum honhom ana the spirit e wo sa kasa no mu se ajabi wu ajabi ti ase no ene na ama nipa bebre yentumi ye bra ye ti ase no yentumi nya adwuma enko ye abusuan mu ana Baby wo ho a onti ase da se hwe wo fa se na wo manka obetu e na nnemre so ye hwa se ne ajabi ti ase na ekono enkoma ye se se ne ofa apameka no na ye hwe ye nnemre mu a enkoma ye e wo ho de a ye adwuma bi so enya adwuma nti se me ye ba makwaware na mi kunu kakra woni se ma ne ho eden na wo de hwe ne wo fa se na me ma wo ho na me am so na me hwe se mi kunu firi mu a busuani bia ye den emeboa de me ka je mi kunu se hwe mma no eno na ye japade mma na ye wajapade nti hwe mma no se obehwe busuafo krai se omo wani wo mma no ho na wo ye bibia de woni ho a o betimi de den edidi ho nti ende mma bebre to mu kunu fo ende na me mfa na da sa me ti afidi kese we so na meka mma bebre to mu kunu fo se hwe wo mma chen wo fase wabusua right adanse papa sa asemi ya odi atudwen me tina fidi we so na aka me papa ye me bia ye me ya pa say yes o hene ba ne papa eti ase na we say wunu ewu na edan a wasiesi abusuan sa ase o se abusuan sa ase ba wa benya sika no wasi bi na wunu ya na ensi bi na wo me papa wasi o na nua na ewu akofa ono ne ba ne kura mpo papa ne yare o metena no ho no o se nyo no se bi obepepa no ho akofa ono ne ba betenem na me da so tem papa ne maame nchen with a single room mini ahye na akwa we anya 2 rooms many bre no ama still yi bia beda me ne akwa ne ntem a me up to now me mpa akwa na sem ono ajabi wa obokwan atu ho na whereby say nka me papa na eni ho a nka se na abusua ne sem papa ye ma akwa no kasa na abusua ne be ya ma me ana brother Philip ajabi tias na ye ka no de wo ka ni society way
but owura kodi bu abusua mu pa wonya ne sɛdeɛ tete no na ejebi woka ne society we ɛwɔ msɛ bi a akɔnyɛ bi kɛkɛ bronya ebe adekyɛ yɛ bi ni bronya ne yɛ na gya mu ejebi wa ejebi ti ase bɛyɛ adwuma ma yɛ abɔ hwɛ saa afɔ na eti ne yɛ kunafo akyɛdeɛ no ebi pa konya bi konya ne ho fi na eti ne yɛ sɛ kunafo akyɛdeɛ no eti saa deɛ we deɛ wɔ sɛ obi atimi ɛba na ɔbɛsɔ yɛ ase Debi nana me wa ebi mu ba pa ebi mu ba pa nti sa be ya ka to we mu na so no ɛnyɛ ne ka no te ana wa kra Okay. Meda say over brawe hon fama ye na yenko yenim ewo ha enom na yentoa so sabre emfabre over fania ode ka hono na yenhwe na ye na ye homra na ebi de wonu mu na ato bi ebene ejabi wu ejabi ti ase se brother Philip asafo dem dom bi wo honti ene wo kan agina sa ache so ejabi wu ejabi ti ase anye hwe no ode yem mu company emfamra yen yediem me de Ghana yem fanto ho kan ne efre Gold Coast sika mpo ano na sika ebu ye kon ne eti sika so enso na obese kom de yen enna wono metim bese sae de koye a yampam wo mo afa ma ankoje yamfatu ankoje ene wo mo de adi yie yemu se ye ho se eja na ye Gold Coast no ene free mu a sabre wo Ghana yi eja biti ase wo hwe yan wo boa yan na dabi ye ka de dada yisia ye ka de dada yisia sabio eja te ase a ena hu botae na enisuade mama ye dia pam na mum onye firi mu wie pe na jana dum na nkasa de enisuade hunu no mo pe no untumi nnuru ho enya ne saa era senti baby ayadri no ye be ma kwan na de onso wadwen kyerɛ aba abɛka ho ebi ɛwɔ ha 0598994994 enkomo ye da dwani sɛ ajabi wu a ajabi tiase ana saa kasa no ɛyɛ nokore ana sɛ ɛnyɛ nokore yɛpɛsɛ yedi enkomo ɛwɔ saa asɛmi ɛho sɛ bɛya bibia ebetume akoye ɛde amayen ajabi wu a ajabi tiase ɛyɛ kasa yɛde dada wisia ana sɛ ɛyɛ kasa yɛ nokore trodo sɛn na wadwen esi yɛ wɔ onso betumi aba na waba bɛkyerɛ wadwen ɛyɛ mpanin kasa yaba bɛto so ɛyɛ kasa emu pi ɛyɛ kasa emu edu na ɛyɛ adwuma ɛnɛ yabrɛ ɛso ana na die ne bɛma na kyerɛ sɛ ɛyɛ adwuma ana sɛ ɛnyɛ adwuma ajabi wu a ajabi tiase otre saa kasa ya sesen na watumi aba. Hello, good morning.
Good morning. Would any baby or Casafi? Mohammed Nkoranza. Yeda say my intio. And Sanifona cassette every afternoon data. Or said that you are the garden with me. No question I will be sending this question back. I don't catch you. In your dance, I don't catch you. Menja, many kites to not go in your band, kite to nothing. Namen cassette, the mini abakai should not banam in Miniwa. Or Tom Kaishu now, the better member, a bit my possible. A woman say, what will be as if you were now to know I never soon walk after a Bonibian. Right. But if let Ghana no near Mercer in the answer. Yeda say, good morning. Sorry, 0598 994 994. Good morning. Good morning, sir. Here I am, my intio. I said, Nana Bani, brother Flip, ya, Guinea Bibri. Now, answers I will answer, ya, for Yen Yada in Chichim. I just be where you be as I say, be a savvy over Perugia. No offer, Sierra, young Quadrica, and Copa with some family said Gigi, and I Bobra, a bravo party Asia, Ebi Crana, who could be the ground to Mintia. Now, he say, of offers and no confess Camamoni. Namo, be a bit near fast, no credit say. Obit me class, obit me, if you if you ever said you nature as a penny, you papa shall walk of any panaba, about it, Seno, Yenaya, Abacabush on my eye. I do say, Echo, you'll be one dear. Would you think as a papa, some penny want to know, maybe Babush and Ibia and you over penny wa, negotiating, I would be where you be as in TSA. Over Babush and no fast take the crana or far account was say. Good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? Hello, good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? But you're from Japan. My intio no pay a jabi word jabitias, Sassam Utias, say na a no cray. For be say funny. Society idea at say you'll be a bob boy home. Nay, you man, I say, O papa, and now I'm you. Now if I say, Jabi, and I wish only finish it or found for us a show. I don't know, I'm not in Kaka. Right. If you say, the more Kanya, I say, Kahini is Avua. Payino, Yedicano, Winnie Flope, we know Mama Karina airing. I am confused. The Yokobasa Anaki, Obia, Ubit Miring, a position and Timmy and Yadmasamani. Right. Yeda sebebre onso be frɛ na waba dwumadie no so bi ene enkomo aye die ne sɛ ajabi wu ajabi te ase eye kasa eye nokre na sɛ na usiti ase wo hwɛ wasetena mu wo hwɛ ye ntamu niema wo hunu ne a wo de wani ehunu ne a wo te wo betim de aka sɛ saa kasa ajabi wu ajabi te ase eye nokre na sɛ eye nokre de a sɛ na ema no ye nokre ma wo enye nokre a sɛ na ema no enye nokre ma wo 0598994994 0598994994. Good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? Medin do Husun Casafi Grana. Yet I say my into opening. Personally, because I do a debit yas and pass a looping Ben a guy. A casa I better so. Okay. That's an only a yet might be a moon. Kwame Nkrumah and a Nepa, the debut, not just. Right. Yet I say, hello, good morning. Good morning. Hello. Would any baby or Casafi? Isaac. Yet I say, Isaac, my into free teach my. I say, me what you say, and I no cray. Ushimwa, and the crap. Now, you never say, your giant kitchen seminar. And then the Yakofa in Simbia, Yankasa, you no be say, Titano. Say, no, Emma, Ebia, no, you see a ya. Say, no, you may do me penny fierce. Into me Saudi, me Saudi. No, my mama can come, say, when I'm doing a party of the Jawachina, the no more. Share chili. In the same part of my mom, what can you? So I guess I send someone to us. And then I made just a international with this paper says, I'm pa, a generous was we know. As soon as my class, and I send pepper the picture. Yes, you call the teacher Peter. And I say, for
One guy here in Paul, Paul, when you know, I couldn't focus the son. Sana Jim, that was it. So, you have a chapa contact another case. Yada Sibebre, no so the other by 0598-994-994. 0598-994-994. Good morning. Good morning. Wadaroma, Udini baby, our Casafi. But you may again use me because every teaching. Yada say, Aja Yesu, Techima Sansamana. Sansama. Yo, Yada Sibebre, my inti one of Aja Yesu. Asemi wote ase say. Send me a team. The boy the details send me out. No, I the details and the boy papa panya. And the visual the details and right. And here now we can say. And the other is the two of boys and away the general. On every thing that welcome going on like the women national. I'm on Colana. So I say, I didn't know. The only plan not kind of papa, the only plan, only kind, no, my dream, and that's I say, if she had the way we no, my dear, number two, and maybe only a very example. They make the in fact, the dear could like I said, to the other papa, and the dear could them to buy who went here and yet enough. Right. The blue education, the blue I tell Papa Mount. You also say, I didn't hear you in your young boy or Pradia, my was easy. Yes, that's Sibebre. Good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? So we need to come from Paul, because actually, yeah, that's a brother who went away and pay a Jabi Jabitiase. I asked him, I get more Jabitiase. I am very focused on Wakato. Now, let me hear Juma. Let me also hear Juma. SSS. I get one of my say, what the teacher. We are already not there. I want to be the editor in our share a Jana woman in ma. And a busy one so, I want to bring you a corner, Udija, on Famwa, Nkoranza. Yeah, because I say, Papa Efrimu. Ninia Ewo. Right. We can be out of me. That's a question of one already. Or bomb. The offer is our father, so that they do every chance, no, or any Juma. Right. It immediately shame you. Yo. Madam. Yeah, that's a very good morning. My morning. Would any baby or Casa Mira? I tell you more for Simon, because I first year. Yeah, I say, offer Simon, my entire way, Jabitiase. Yo, Madame Jumapa. Yeah, I mean, what now, Moncoso, I'm ready and take him run after yes, so you're from my dream. Right. I just do Jabitias, no, make a year, Juma. The sunny papa moves, and the bonny move, Over Papa, and yet they are with the name. So, but one, swarm one, or a mova. Now, Mrs. Sia, may I manage to this year? Oh, me say. Never told you, never party. You never pack and Kazakratia, never papa, dear, never pack on your musa, or in Union. And you want a papa. Oh, I want a bonny sword, and so you know, a Jabi cat. Yes, that's an old hour de buyer, a business for the Acheampong be a Jumedia Sunny. You go so a year you are drinking, some made that Bamasoa, ye didn't come on and say, a Jabiwa, a Jabitiase, Sakasa way, a Casa and Nokre, say Jabiwa, a Jabitiase. Ye ma quite now about a children so what drain 0598 994 994. Saying and now Usitis Asemiase, and now a bano a year was sitting a mua, say Beato Penya. Ni a wodu wani ehunu ne ni a wonam mu ubetimi aka se ajabi wo ajabiti ase eya asema eye nokre ana ubetimi aba enkomo yi eso na waba be kire wadwen 0598. Good morning. Good morning. Udeni baby a okasafi. Aya bia for jaga na ntia na yanko ankasa pam ajabi wo ajabiti ase eya juma ankasa mu se ajabi wo ajabiti ase na ya busia na ubekasa ajabi ntia se ne tentina abusia wo ho awunti memprimu abusia ni yewu enyewu ugwo o papa wo sika no amwa wonne anaso ko ya juma wo papa peni no amwa wonna
The body so there, I don't but move back. Now, don't cry for tea. No, you were chicken. Yet, the nurse, I say, a quay, Prana. It's behind the farm almost I at you, another war. No, correct. See. Yeda say, also, Odiano, no. Hello, good morning. Good morning. Good evening, baby. How Kasafi? Me pacho, me did the Adam, the Kasafi, Nkoranza. Yeda say, Asama, ye train diary, ni also, Otias, ye saying. How you, Madam Masi, the news, my fa? I just be where I just be no. No correct, a year, Juma. He said, if you were on my agenda, Papa, Anna, any division need be but it's an assessment party. If you're power, they are born in them, wow, they are born in tea, which you pop up and say, oh dear, and let me papa on the asset. Now, so, why am I saying my day? Dear mammy, and if you don't play a day, a what? Sorry, went to me, and you know, over to me a friend answer about a what dream be. Abonon kono, you go so I had your friend and check na ye baby ye. Good morning. Morning. Would any baby our Kasafi? Yeda say, my interior no pay a jabi wu a jabiti ase. Sign out city as some yase. Jabi wu a jabiti ase, Kasabu, a daho. Bamcho, can you for the here? A master of you. This is our motor or banana as for down plan show, them and me and Chibi. Them and me and Gaby, that is you for her, them and what party. One to me and the them and while no party. All right. Yada sibe no so de awde ba ye 0598994994 no so de bia be bom say be kura be ma no ne eye ne yire te no ne yire kura na hwe eye abusua no de ajabi wa ajabi ti ase no ene saying good morning. Good morning. Good morning. Me pa cha wudi ne ba bia akasa fina ntie wadwen. Me pa cha ye prime minister Paul the Kasafi town. Yada say ajabi wa ajabi ti ase ana. Ye kasa ajabi wa ajabi ti ase de ampa ewo ho bebuo esan ye adwuma pa me a me de me hu be fanto ho me papa onya ni ba bi ko prophet Malolopon a onya ni ba bi ko Afi chapel o me papa pa o free mu na me ni say ta me papa na ama oni mama fo na mama fo sunim no ba owu ye no wa mama hu say ajabi wu ajabi ti ase na ampa owu ye no le pe bibia membre wo ho le taade a membre wo ho le fa it me frɛ obi a ɔwɔ saade no na manya le pe adwuma bi a membre me kɔ pɛ na me bom papa din a na ɔmo de ama me le pe bibia me kɔ na me bom papa din a na ɔmo de ama me na kyerɛ sɛ ajabi wu ajabi ti ase no right. Yeda bebre. Good morning. Yes, sir. Udeni baby au Kasafi. Right. Yeda bebre my inti wada man wa ma one so kakra jabi wu jabi ti ase ye no kre. Ya panyifo na di bu beto ho. Aso panyifo na do ne da do ne say. Ya what are they? Oh, I just feel a bit yesterday. You can't get that there. Now, why? A Pusiano Marco and a Vitiano. And this will be a party, a Japadia or Papa Giano. Then I'm 90.7 FM. Yeah, mount. And you know, I call you 2 days. Baby, dear, but this is for 1 year. And this other year. Yo. Now, I'm Marco Potter. As they are Jabi, we are a Jabit yesterday. Get it out there, Vitiano. Yenso ye da ase bebre jabi wu jabi ti ase se na ositi asem ya ase ebisi ye de da wisia ebisi ye dokre trudo ewo ho ye jabi wu jabi ti ase we ni achinje aye je na no pay nyesa ye je achinje huna keke ye je achinje asua de won so se na ositi sa kasa we ase na wo hwe ne awahunu pen wo hwe de awowa fam ana obi de awahunu obetimi aka se ajabi wu ajabi ti ase kasa we ya ka firi tete ede bepem ene no eye kasa eye nokware se ajabi wu a ajabi ti ase ana se eye kasa ya de dada awisia 0598 994 994
0598 994 994 na wabo awuram ewo ha enom enche na yede dwumadie no ofre no ba wie na mama menuanom arape up na fe yedi dwa kakra na ya sore ene anope 0598 994 994 0598 994 994 abidafo memra moso na bra ye kwese obi wuram a yede ne de no ebeka ho okay obi kura badada. Good morning. Would any baby au kasafi? Yeda asema inti opani. And Adana ne dia way. Yes, never say. The Owoahene Acheampong, you know, so we need a partner who is okay. Because to me, we don't need a partner. Right. Yo, yeda ase bebre ejabi wu a ejabi ti ase de yede dada wisia. Mame Simon studio na ye ntwen komo no emfiri ha enom. Ye boaboa ye ho asori ya se wo de wadwen kire ba ye befa ode no ede aka ho ewo ha enom. Ti number na da so adam 0598 994 994 0598 994 994 ejabi wu a ejabi ti ase yede dada wisia ana ma yentie onso wadwen ewo ha enom akuya ma mema wache na etisen right saka say nokre ajabi wu a ajabi ti ase yo nana medase okay twen good morning. Morning. Wada mo pani udi ni baby akasafi. Yo mpacho mididi ashaku me kasafri focus. Yeda asema enti on free focus wada roma. Yo ni mekane se ajabi wu ajabi ti asena nokre. Esan se wo abusia bia se mu ni pa wu a omuyi nipa ni edi na de. Da nipa no nya odu ade no. Woni ye anamsini nya se asembi to a wobekwa akobona mane na wadu akiri na mmom sa enhwe pa de nipa no baako ena bia obetina ni ahwe wo na se enhwe mu de despite enya na kore se nipa no betim ahwe se wo papa te ase enti me so magen no me da mo ase right yenso ye da ase bebre. Good morning. Good morning. Would any baby akasa from Mira? But of a similar Siamia Masabai. My intio. I'm say that program where you do. You don't know I have been at the say, what I would never be there. A chinkina so show. Sabi honest woman. And I named the Suya who of a word. My Japa in I am Maramodia. Yakadia was Sisi, Yadifina Mamma. Wadoka issue, Yaditash Namam. But you will be a diabia, while Yadapadeno Crocra. And I'm sure na je say na da say je duwo je bi ta say na da wo kwa bia wo ba che wa papa do bi ma ye abo because say wo kwa ware na ko ka je papa manya yi ko o bi wo ti akoyo ba no ho ade ama wo papa no then je no je say wa nya sika nhwewa na no je say na da na say ye kan da da yi ye kan da da yi ene da na padu di bonyum but ade a wo papa bia wo yi si na nam papa bia mi hu say Ghana obi awu ye say obi anyina de ndi no bedu wa de so wo sika so ni sika so be show so won show wo yo papa right the mummy an kind sa na ya say ye dada you said dada you send enya no kreta yo yenso ye da se no de a wo de aba abetwam ewo ha enom ene anopa yakua ma mintie wo de na abejafo wrap up na ye ntu nkonwa nana medase ma mefa konya iso na menchia empenyufo wo yekro yimu ene yetifo ni na ene eyefiada ye be yadwuma ejebi wa ejebi ti ase ena ansa no bi bebo no ohwedo benya frim ansa na waboa wo inti se ye kan ejebi ti ase bi koja wawade wo fa bi koja wo program asini na no no hwe enimonyama ebata ade ne ho
ansana watietia ne mpaboa mu akodi wachi ebi a watu bedin ohwe empempenso bi a wodru level na sese wo no ansana ono na firi ne kura honom abeka ho eya family no se wunye obi a owa akoma pa se wawofo firi mu a obetumi agina wachi e obibie mu se nipa no ye wabusua na se onye wabusua obetumi agina wachi efie heye na maestro ka sembe na obo abawa abaso wasese opia bonten na ne ba ni besi akira ne ba ni besi ono maestro na chia se de abawa ya abofra no ene fekeke se wo hu unye obi a owa akoma pa tebia na different eno ne be kan sisi se asemwe e ya asem no kre na wukonye obi a ono no woye pesebi nkuminya na my plenty excuses o friend na me de me ni bio me ho kire me na abrabo ne mu ayedin a eya na no edin kakra unya no totoro tosa nti eye nipa na ono ne wa akire nipa na ote ase no ono na kuma ono na ho keka ene be masa empanyifo kasei edimu anase abem se nipa ni a good person why not in na ye wo ho ma ye ho ye kita sa koma ne sa spirit na ebebem ba se ye adonke onfa ne ho se ne papa afirim ne papa ne kra ne boni ne ku no onfa na asem nko no ho a eno de ye ntimi enkasa asem ya asem no kra right me da ase bebre brother mamenti you finally wasama etwa to na ye nko said ye kuya ken no obi ho no ma no kra na said you catch no but say bia nka ye papa enko befa kwan bi so aka kire wa wo kra nka bia nka ha but ono no esan say bi office onyo apa office onyo apa nti waka no kra say bia frewa frame no kwan say case ka kra bi free aba no kwan say eden do baka say bia ni trimu odin say yo papa bi wo so wote ase wo frɛ no kra say enko ya de kra wonko boka unya no enti said ye ken no ene ye papa bi kan asem say enye a matter of say nipa no be hwew anase won hwew obi a sebe obi bi free wo papa free ma yi obi a osi na nemu one way or the other no e dia ye woni ma ba ko yenu bi wa be benefit na e bia na wo expectation woni pa no ho na amam on any problem any woni pa bo so me ye sebe nipa bone for said ye be obi susu o wote ase kra wo ne ma o play nipa bone sem around them so nipa su it is said the can say one ade na ye hu adwuma. Two, it's not just a matter of say all my substance and as I did be of say unya bi sika bi free hon ma ye right your diverse ways ye can busuya obi kan say mo say obi ko tim ko wu baabi na abusuya na kwakọ fa no aba no munim kro o kotana kwa wa ama o ba fa na ri na sie no baka say hu hia papa enti no me say me ya adwene no mu mbie enchen se ade bi aye pa ye nsan kan free nipa na so oni hu ahoden na e bi a ono no office ono wo baako a onso wo ma o de be hwe onso papa te ase no onso so de hwe ne ma na bi a enu nti woni ni collide ho na ye de ajabi wu a ajabi te ase anyway anyhow you need a family so ye ni mum na wo se ye boye bra ni ye tutu ye ni emaye ni emeki sure se ye ni ho no ma that side na fi say busuani ntimi nya no ye be empower e man ye be empower yere no amomotumi aye ye wo the other side so upo umpew at any level busuafo na be hia mo mde aye so ade a say word no ade mu na ejina me da ase bebre offer ma me mentie won so de twato e na afi yenko yemfansi na mkodi dwa kakra na me da so gina ho a ajabi wu ajabi ti ase ye candidate da yisia se ajabi bedum aboawo abra eje ni ho a ye ka se e abrabo eja na baba bebo ato ho ne bra a wo bre ye wantimi amfa hwe wonuru bebe yesu oduru a wokoye no enne obi behwe so de aboawo ne mum se oba ene wanye bibia obi anya na so mfa so a ene eden papa se won so obenya ba bi di utira hye empo obi beboawo a de obenya afiri wo hunti ene wode mmoa no beboawo na me de megina ba bia megina se ye hwe se chatempo no ba bia kwampa ne da ne yemfa bra na ye die aduane bom ye nyina ne yensa da aduane krom no saa bre na eden so obe ye onua bone nenso ye yi anu firi ho no ene ye koma ye nko aye ho ne mo ye ntene yensa ye te single room self contained mu ye tore temba afu nyina hye inside na ye hwia ya ade ye mfa mpie na kampese obi anya so mfa so obi nti ajabi wu ajabi ti asede obi a wo babia na adwen gina ne mom ye ka ye de dada yisia
me da say what was when to say we jan ankasa etiase na wo hwe wo adanse me empon yo atiefo ne afrefo na ache omo adwene na menuanom no so akere omo adwene me to me ni de me rap apa ejebi wajebi ti asne abobo hu a na me hu ni se eye bra papa no obebo ye sisi sa na me hu no se papa ne bo bra papa twa kwan pa bi to ho a da ache no ne ma enye mopo ntimi so sa na me so me hu no okay enti ejebi wu a ejebi ti ase efri ene ni a obeye agya no ene kire se wu a ejabi betena ase na ejabi ntena ase Sarah minti una yempon nana ne meka twato ni se saka sa we ewo bedu baabi no eye adwuma baabi so enye adwuma ba ni nyina ne se o awufo efirimu abobo ho modern se na obi fe ya oken no ewo ho ba papa no ye bia na ewo penyina na obeden obenya ama ntu hu ni se eye etimoden ba ewo ho eye adwuma me das ebisafo yede enkomo no ebesi ha na makọ adwadie kakra aba na ya sorry anope enkai anope Adea Akye Abia adwumadie so ewo ha enom anuanom ama na aba beto edwa anuanom aka se nkomo a yedie no bibia ewo mu bia no ne ayepese hunu se ajabi tiase eya kan kasa eyempani kasa ye beto ye ewo ho na eye den yara bibia ebetume akọ sedia ewo se ekro enti ajabi wu a ajabi tiase ewo ho na eye adwuma ebi nso se ajabi wu a ajabi tiase eye kasa ye de dada wisia ne ayepese uhunu na wotia ne se wada roma ma ho bo ho so na fe hwe dia ubetume ene ne a ubeye bia emfa enka ho ema bibia enko ne kwan mu se be ya enema nyina no ebetume akoye kama ede amayen anopei na anopei